Benvingut al servei Videopoli de la Policia Local de València. En què puc ajudar-te? Hola, soc Jonathan. Hola, Jonathan, com estàs? Explica'm, què és el que et passa? L'altre dia vaig anar al cine a una companya i va vindre el seu cosí. A mi va caure molt bé, però tractava com si fórem xicotets, com si no poguérem fer les coses sol. Jonathan, moltes persones sobreprotegeixen perquè tenen idees equivocades sobre la diversitat funcional. Desmuntarem alguns fakes. Et sembla? Fakes sobre discapacidad intelectual. 1. No es una enfermedad mental. 2. Son ciudadanos y ciudadanas con los mismos derechos y obligaciones. 3. Las causas que provocan la discapacidad intelectual suelen darse antes de los 18 años. 4. Como cualquier persona, pueden progresar. Solo necesitan señales fáciles de entender, documentos de lectura fácil y pictogramas para comunicarse. 5. Existen distintos tipos de discapacidad intelectual y diferentes grados. Hay personas que tienen gran cantidad de autonomía y necesitan poco para llevar una vida corriente. 6. No son un grupo separado de la sociedad, son personas que necesitan trabajar, divertirse en los mismos lugares y de la misma forma que el resto de personas de su misma edad. 7. La discapacidad intelectual tiene que ver con el entorno. Un entorno inclusivo ayuda al desarrollo de las habilidades. Y 8. Las personas con discapacidad intelectual ni son violentas ni peligrosas. Jonathan, fer un bon ús de les xarxes socials és molt important per evitar problemes, però també és molt important tindre algunes precaucions a casa. Mira este vídeo. Ok. Consells per a protegir la teua casa. 1. Davant d'una emergència, telefona a la policia. 2. No entres mai a casa si la porta està oberta o la finestra està trencada. 3. No obrir la porta a persones desconegudes. 4. Obrir la porta a la policia, bombers o metges d'emergència si et diuen que hi ha foc o una fuita de gas. Segueix els seus consells. 5. Sempre tancar la porta amb clau quan t'ixes al carrer, encara que siga a baixar el fem. 6. Si la casa té alarma, connecta-la abans d'eixir. 7. Si et vas de vacances, no deixes un missatge a la bústia de veu, ni el publiques a les xarxes socials. Guarda els objectes de valor en un lloc segur i demana a un familiar o un veí de confiança que et buide la bústia de correu. Jo pense que hem ajudat al teu nou amic a comprendre millor les diferències, veritat? Sí, compartiré en el meu Instagram. I com va el teu Insta? Molt bé, encara que ara m'agraden TikTok. Ah, molt bé. Però saps que cal anar en compte amb internet. T'introduïsc uns nous consells. ¿Cómo hacer un buen uso de Internet? 1. No dediques todo tu tiempo libre a Internet. Relaciónate con los amigos y la familia. 2. No digas tus contraseñas a nadie. Tampoco a gente de tu confianza. 3. No compartas fotos o vídeos de contenido sexual. Ni tuyos ni de nadie. 4. Apaga el móvil por la noche o siléncialo. Es necesario descansar. 5. No uses el móvil cuando conduzcas o vayas andando. 6. Ser responsable con el gasto que haces de Internet. Cuesta dinero. 7. No pongas datos personales en Internet como la dirección, el teléfono, la cuenta bancaria o el carnet de identidad. 8. No aceptes solicitudes de amistad de personas que no conoces. No sabes para qué quieren tu amistad. 9. Cuidado con los concursos y regalos gratuitos. Son un timo. 10. Usa páginas fiables y seguras. Fíjate, tienen un candado en la URL. 11. Pon una pegatina en la webcam cuando no la uses. Chao. Bé, Jonathan, espero que te servisquen tots els consells. Alguns ja sabia, però molts no. Els passaré la Videopoli als meus companys de pis. Molt bé, no dubtes que tens qualsevol altra consulta, fer una videopoli, entrar en la nostra web o en les xarxes socials per a tindre més informació. Fins l'altra. Mil gràcies.